Dobrodošli u Croatian Games, stiđi, ja sam Tomislav i danas je sa nama... Croatian Games, Dibi. Tako je. I danas, ljudi, pogodite šta radimo. Češnjak challenge. On ima naravno 5 komadića češnjaka zato što je u jednom dobio 2. Ja imam 4, a sve jedno opet ja imam više. Eto, ja sam uzeo vegetu, on je ništa htio uzeti, niti ni sol ni vegetu. Imamo naravno tu vodu i možemo krenuti. Vrijeme će krenuti sad. Ovo je sve obrstio, Bog te. Gotov. Miri ti žako, jebi se. Gotov! Ja. Prvi! Moram vode sad, preslano. Jesmo stigli. Eto ljudi, ovo je bilo sve za ovaj challenge, pitajte koje nove hoćete challenge vidjeti. I sad smo snimali cijepanje drva challenge, 5. challenge i ovaj challenge, češnjak challenge. Ovo je ljuto. Bio najteži. Najteže. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!